Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Afro Live kuri wa 13 z'ukwezi kwa 7 2024 ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame akaba na chairman w'uwo muryango byakomereje Kicukiro mu karere ka Kicukiro nkuko muri kubibona ku mashusho Afro Live igenda ibibereka nkuko tubikesha urugo rwa RPF Inkotanyi biraboneka yuko abaturage ari benshi cyane ndetse n'umutekano wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika umeze neza cyane aho abaturage bishimye cyane bishimira ibikorwa by'iterambere nyakubahwa Paul Kagame yabagejejeho nkuko muri kubibona hano ku mashusho murabona yuko ni site iteguye neza ugereranyije n'andi masite. Abasesenguzi baravuga ko iyi site ishobora kuba iriho abantu bakubye nibura amasite ane yose y'ahantu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashobora kuba yariyamamarije bakavuga ko kugeza ubu ngubu abarenga miliyoni 5 bashobora kuba bose barakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida wa RPF Inkotanyi. Ni igikorwa rero cyateguwe n'abakada cyangwa se abanyamuryango ba RPF ndetse n'ubufatanye bw'andi political parties cyangwa se amashyaka ya politike yashatse kwiyungana RPF kugira ngo bunge ubumwe mu nzira ya demokarasi abanyarwanda bakeneye. Abaturage b'u Rwanda bakaba ari abakunzi cyane ba nyakubahwa Perezida wa Repubulika bitewe n'intambwe ikomeye cyane buri muturage amaze kugeraho nyuma y'imyaka 30. Abaturage baravuga imyato ibikorwa bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko rero muri kugenda mubina hano ku mashusho hano yaragiye gusuhuza abaturage mubona yuko barambuye ibiganza byabo bamubwira bati gahunda ni ku gipfunsi, tora Paul Kagame ku gipfunsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akagenda nawe ababwira yuko yishimiye kuba barishimiye ndetse kongera kumuha inshingano yo kubabera Perezida wa Repubulika. Mu Rwanda rero amatora ni ku itariki ya 15 z'uku kwezi turimo kwa 7 2024 bikaba ari ibirori mu Rwanda ndetse bavuga ko amatora ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika abatindiye. Bakunzi ba Afro Live ni butarakora subscribe uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo tujye dukomeza tukugezaho amakuru atandukanye. Hano rero Kicukiro biraboneka ko abaturage bari benshi cyane nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho bishimye cyane banezerewe bafite akanyamuneza bavuga bati umukandida wacu Paul Kagame oye oye oye. Hanyuma nanjye nka Afro Live nkaba nababwira nti rwose amatora meza amahitamo meza y'umuperezida ubereye u Rwanda we uyobora abanyarwanda ahakwiriye. Nkuko mubona rero kuri izi comment bavuga bati ni Kagame ni Kagame ni Kagame ngayo nguko utarakora subscribe